atua lenei taeao. Praise the Lord. Ia, patalofa atu i le taeao matagofia i le soafa manumālo le tatou alii faola o Iesu Keriso. Ia, tonu foʻi ua aese manatu i lenei tausaga ina ia se suiga ia ae mai se foʻi ina ia le gata ina aoaoina le upu o le atua ia a se avanoa foʻi e fai foʻi ona faatino ai le galuega mo le mau ia faamalūlū atu foʻi pe a fai o iai se paʻō i le faalogologo mai ia ona o lea u te le kapaka ia te le taavale o loo feoaʻi ai ae talitonu lava o loo manino mai lau faafofoga ia ia le atua lenei taeao ma Palau do wanganga pa ia le nei taeao se e fesoasoani mai. Anga lelei masini faasalalau ma mea uma o loo watu ai nei pol kalame. Tangi atu i lou mana. Malau whau unga te mai lungo lau au. Vai no valea le tangata. Au te whaalango la te mana te mai te fesoasoani mai. Ia ilo mamalu le mea nei. Tai mai se anganga o le iloa le nei taeao ta masa i whaasoa i aila upu. Le mai la o ina lau o fionga pa ia mai se le wha mautinoa ina o la matou fōlaunga. Na ia aua ne i matou fōlau ma le malama. Ia matou au na ma le mautinoa. I mea ua e tāpena ina. I mea ua tūsia i lau fionga pa ia tama. Ma le manuia atali o loo whaatali mai mo lau whanau. Whamanuia tama i nei porkalame le nei asu. Whaau mai, whasoasoani mai, whaatasi mai. Alu male mana lau upu le nei taeao. Ia foʻi le vi inga ia te oe le atua, le li o le ola, le atua manu malo. Le au le pule umalava ma le mana. Wa e tu ina ia i mātou te o ai, e moli mau o e Keriso. Tau lou le lei malo matango fie le lalolangi pongisa. Se fa malamaina se fa populaina le pongisa o le lalolangi tama ia vi ia o ile nei taeao na lo suafa Yesu amen. Se tau lelei se tau matagofia i lenei taeao ia a matali tatou polokalame ia fai foʻi e alu ma taofi tatou polokalame pe a iai se tagata e kolosi mai i ma ia ma maua se avanoa ma te tatalanoa ia o le tulaga lava lana o le a iai le tatou polokalame i lenei aso ae o le a matan lei por kalame i sau action song se i tau moli atu ai foʻi i le feʻau i le alofa ma le aga lelei o le atua ia e ala i lenei action song.
fall afresh on me. Holy Spirit, fall afresh on me. Ia, o le acting song le la whaatinoina, u whaingoina, he was nailed to the cross. O le nei lava ai te ma ia ua whaisi lewa o na whaatinoina pēr so se atu nuu ma se mea lava u te wharuarua ia. E whaapena lava o na o mana o lawa e whaatinoina ai te ma o na o le tā ua o se whe au o lo o whaapena o na muna o na iai. Ia, e amatai tato por kalamil nei tai au, ia o tali fo isa tasi e kolo sial nei no fuanga. Ai o le a amatai tato ai tema, he was nailed to the cross. My Savior bleed, and in my sovereign die. Oh yes, would He devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the birds of my heart roll away. You know, it was there, by faith, that I received my sight, and now I'm happy all the day. What a wonderful Savior. Oh yes, yes, yes. Who would die on the cross for me. Freely shedding His precious life's blood. Oh yes, He did. Oh, that the sinner might be made free. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On that cross, crucified for me. Oh, He died. He was nailed to the cross for me. You know, He was wounded for our transgressions. Yes, He was. And He carried that day our sorrows.
He carried our sorrows too. Yes, he did. You know, he's the healer. Thank God he is. For every sickness. This he came to this world to do. Praise God, yes, yes he did. So he gave his life for others. Oh, praise God, yes. In redeeming this old world from sin. Thank God. And he's gone, oh, to prepare, a mansion. Hallelujah. God. Hallelujah. That at last we may enter in. Oh, thank the Lord. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me. Yes, he died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me. He died. He was nailed to the cross for me. On that cross, crucified for me, he dies. He was nailed to the cross for me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I will ever thank you, Lord, that you was nailed to that cross for me. Hallelujah. Ia le tua. Tali tonu ua o atu le nā fe au tāua e a matai. Sorry. O atu le nā fe au tāua e a matai tatu o kalame le nei aso. Ia. O le au lava le tatu o kalame. Ia. Ina ia whaia le leleiga mo tagata oma. Pei lava o le autū o le nei po le kalame. O le galuega o le leleiga mo tagata oma. Praise the Lord. I ia le atua. Ma le tala paulo i le mua le kolonito lona mataupu e lima. O le leleiga lea ua uma ona tapena Iesu Keriso o le tatou. E ala i lona maliu pe ona faatino i natu le aitema. O loo faamanino ai i upo le nā pese. Na faatautauina o ia i lunga o le sa taulo i Kalevaria. Ono i tatou. Na tapena i nā e le
atua e ala I lona alo Iesu Keriso. Le leleiga le ua ta'u a mio tonu ina I tātou. Na avea ai o ia māgasala, ai le ai se agasala. Ina ia whaamangaloina I tātou. A whai e tele o mautinoa, ua whai se lua le leiga ma le atua. Le moli maula apostolo Paulo ua uma whai e Keriso e ala I lona maleu. Mai le sila mai le atua, he count nothing on us. He count nothing on us. Au ai ua whae e umai ai a tātou wangasala ma tātou wa mioleanga. Ua whae e umai lona alo Iesu Keriso. I ia le atua. Lea e whaafopi ai le vi inga ma le whaafitai I le atua. I le nei tau langa ato atoa na saunia mo I tātou. Le ua tātou sauloto ai. Whamai le upo le pese sa pese ina I tasi fo yo. Pese lau I loa. Mai, and he was nailed on that cross. He was nailed on that cross just for you and me. And he's gone to prepare a mansion. Ma ua ngai atu o ia leu fitalai a Iesu, aua le atu vale o tau lotu. Ai o tau whātua tua mai atea, e tele mea e no nofo ai o tau. I le maota o lau tamā. Ana le ai. Po ua o walu e sā uni se mea e no nofo ai o tau. A whai fo I o te alu o te toe sau. O te talia fo I o tau whātasi mā. Ina ia iai o tau. I le mea o te ia ia. Hi sir. All good. Are you a Christian? Oh. Oh, praise the Lord. So do you mind because I'm doing a live program on Facebook for the people to watch while I'm declaring the love of God, sharing the love of God. So if you don't mind, just a few minutes to, if you want. I will try my best. Okay. Okay. So what's your name, sir? My name is Johannes. And where are you from? I'm from Eritrea. Where's that? Eritrea is a country in the Horn of Africa, north from North Egypt of- and east from Sudan. In the Horn of Africa, Oh, small country. it's very hard to be a Christian on that area. Yeah, yeah. But praise God. Yeah, praise the Lord. Okay. Thank you. What's that? Wow. Yeah, where did you find it? Yeah? So do you mind? Are you giving it to me or? Alright. Just thank you for coming. We're doing a live on Facebook at the moment, so you don't want to think. We're just sharing the love of God for everyone. Tim? What's your last name? Lemkin. Wow. Do you know That's- about Jesus? Who knows, maybe that's why you're coming here right now, because you need Jesus. Okay. So do you mind me ask you one question before you leave? Suppose that something happened right here, right now, that caused death
Do you know where you're gonna head? Do you know where you're going when you die? Yes. So that's the good news that we want to preach to you, and I believe that's why God bring you here, because our destiny has no question. Because the Bible says, for those who have the Son of God have life, and for those who don't have the Son of God don't have life. And I am writing this to you. This is what Apostle John said. And I'm writing this to you. When you believe in the Son of God, Jesus Christ, you will have everlasting life. So even though that you are still here like us, but your destiny is secure. If you believe, just to believe. You don't have to pay. Okay, so praise the Lord. So do you want to recommit your life to God just by following a simple prayer of salvation? I have done many, and I'm walking the path, mate. Yeah. Yeah, you can share. Yeah. You came here for this special moment. Jesus loves you, my brother. Okay. Jesus loves you. Okay. Jesus loves you. All right. Yeah, don't forget that Jesus loves you. Praise the Lord. Hey, Dad, on behalf of you, if you believe in Him, you will have everlasting life, my brother. Yeah, he's yeah, he already. All right. Praise God. And yes, this is the purpose of this, so that we can reach out to the lost. Yeah, the good thing. Yeah. Oh, my name. It's 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝, originally from Samoa. Yeah, and nice to meet you. And it's good that there are people like you walking around, and you know. I came to the drugstore. Yeah. Chemist, and I saw written. Yeah. Jesus is coming soon. And it attracts me. Oh, praise the Lord. I don't know you are online or what. Yeah. So yeah, I used to do this live program every Thursday. Every Thursday. Yeah. Well, if you don't mind, one day we can. Maybe. Yeah, maybe. Cause are you living around the area or? Oh, yeah, we are close. I'm just behind here. And Your telephone number? yeah. After this, I will give you my phone number. But yeah, this is the purpose. And thank God that this guy just walked us, and yeah, we have a chance to share the love of God. Yeah, and God calls me for him for this moment. yeah. Tell him it's, Yeah, I think it's just okay because we already share, but let the Holy Spirit deal with him. At least we tell him that Jesus loves him, and so how long you been here? only almost 2 years. 2 years? Yes. Oh, I okay. came from Sudan. Sudan. I was Yeah, I know the story about South Africa that most of them are Muslim. Is that right? Yeah. But yeah, and yeah, but thank God that there are people that love God like yourself. And yeah, yes, this is your name, Johannes from Eritrea, South Africa, and he loved God, and it's a pleasure to see him. And
Yeah. And that's another way of sharing this gospel. Now, I did this. I purposely do all this writing on my car. Now, if I'm not preaching, this one preach. So, when you read that thing at the back, then that's attract you to come here. So, and I'm sure a lot of people read this. When I drive along, and I think hundreds and hundreds of people read from the side. From on the other side is Jesus is the King of Kings, and the Lord of. And at the back is the strong message for the people today that Jesus is coming back soon, very very soon. Look around the world. What's your view on that? Do you believe in that? Coming Christ time, people are coming to Christ. And Yeah. knowing the truth, what is written in the Bible, Yeah. accepting Jesus, and are saving their life. Yeah. That is why you and me are preaching Jesus. Yeah. Yeah, if you are listening, yeah, he is sharing one of the truth that unless you accept Jesus as your Lord and Savior, you have no way, because He's the only way, the truth and life. That's what Jesus says. No one can come to the Father except through Him. Yeah. And people need to recognize who they are and repent of what they're doing and come to the Lord. So that's the message of this ministry, the ministry of reconciliation for everyone. If you read that book of Paul in 1 Corinthians 5, towards the end, Paul says, it's like God is what's that word? It's like God is asking, is appeal to us to tell the people to come back. So that's what Paul says. And so we can do anything. We can, by writing all these scriptures about God, declaring who God is. So thank God. And I think I'll give you my phone number so that we can contact and anytime, and hopefully arrange a time to come and 0466 301 71. Yeah, that one. Yeah. 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 Praise God. Okay, have a nice day. Yeah. See you next time. I'll give you a ring. Every Thursday, but next Thursday I'll be in New Zealand. So I think after the following week I will give you a ring. Jesus is Lord. Amen. Jesus is coming. Amen. Come to Jesus. Save your soul. Praise the Lord. If you need my help, I'm a roadside patrol. If you need help with your vehicle, call me with that number. I'll call you. Yeah. Yeah. Ia le tua. Ya, se koe wawa ai aku se si pese fai se ska ko ai kema. Wa ka pese fai ai kema ia nga e fai nga attract mau mai ka nga kai ia nga mau voi lo se fata langwanga pa o ka malo le foka ala ku ngei e sau mai I North Africa. Ya left to adwa tau sanga talu ona ya. So he's a Christian, he's a born again believer. Ya ia ile tua. Ya. Ai o le tato au tū nei lunga. Nai olo o whaingoaina. Wa MAUTINOA LOU TAEAO. Wa secure leilo tomorrow. Is your tomorrow secure and sure? Secure and sure. E lua mea e tatau na whaamautinoa, whaamautu. Because tau te lei loa. Pei fu ilfasiri sa au fasiringi ai stasi o tamapa langi le whakoala. Suppose that something happened just now. Ai ke ua e la vea pe ke oki e. O e mau ki ngoa le mea ke a ngai e. A wha longo la kari al ka malo. It depends. Longo winga.
I lo manatu le tala le tamalo. E whaalango-lango I lou le lei ma lou leanga. I au mea whai I lou loku ma lou le loku. But I'm sorry to say that that is not what is written in the Bible. E le tusa ma le upu o le atua. Le whamai al mori mau la mori ngaluenga le lei. Ai whamai paulo e wheso e lua. E le o ngaluenga ina ne I mita mita. E le fuā fo I lou whaola ina ma lou walu le langi. I le telo ni me te whai. Good works are good. O ngaluenga I le lei. Te le ngaluenga le lei e mwhai o tātou whaia. Pei for ngaluenga le nei ministry e whai. That doesn't mean e te alua I le langi ona o ngaluenga le lei o lo wale whawhanga le au homeless ma kuwakulis ma lofa. It counts, but e le o le ala le nā. E wha mausali e lo taeao. Asia le ala o lo talia o Yesu ma e wha tua I lona maliu. Amen. Tali tonu, amai o lewa iei le alo le atua, ua iei le ola. O le elo ia te ia le alo le atua, ele o ia te ia se ola. Ia le atua, ia se itoe, ai atu se stato action song. Ia le atua. Ana ia whaafitai le atua na kau pa masinga kimu ia ai. Praise the Lord. Si vai access ka ko action song e fai. Ja. Mai upol nei pese le la fai tol tato ai te malona lua le. Manatu I le alofa. Maleanga le leo le atua. Think about His love. Think about His grace. Think about His goodness. Think about His mercy. O e manatu, po e manatua. Le alofa leo ke misomo. Hallelujah. Malo si awa ia te oe nei awa uli. Awa ne ingalo ia te oe. Le whamai whai salamo. Awa ne ingalo se mea e tasi o na mea alofa. Amen. Think about His grace that brought us through. For as high as the heaven above, great is the measure of my Father's love. Great is the measure of my Father's love. So great is the measure of my Father's love. How could I forget? Fiona e whaangaloina. Amen. Se a. Se a mea le atu whaangalo ai. Lona lofa tu noa. Na ofo a toa lona ola. Whaatau langa. He satisfied his life. About His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love.
That's what we come together to do. Amen. To consider the wide expanse and the deep dimensions of God's love for us. Amen. Let that thought dwell in your heart tonight. Because God is for us. Amen. He is. And His Word confirms it. Refreshing breezes of God's love are drifting over us today. And when they do, His Word clears away confusion and awakens worship. And the result of experiencing God's love for us should compel us to love Him more, so that we can begin to love each other more. God's immeasurable love is for us, you and me. So let's take some time right now to think about it. Think about His love, His goodness, and His mercy, and let it change us. Great is the measure. Great is the measure. Great is Great is the measure. the measure. Great is the measure of our Father's love. So great, so great, so great is the measure of our Father's love. Amen. Praise the Lord. Toe wha watu I tato autu ua mautinoa lou taeao I ia le atua ia launa tāua le vaenga lea o le ina ia aua ne I mai mau lou tautiinga aua ne I mai mau lou wafu le lingi ai te le o mautinoa le mea te angai ese le manino ma malama o le fionga pa ia le atu a le fa mai a Ioane ila na tusina le mua le Ioane ta upu e 5 fa upu e suma le tolu suma le 2 suma le tolu o le mea lea u te tusi atu ai ate o tou o e ua fatua tua I le alo le atua ua ia te outou le ola e whaapapau. O lona winga, e te ola ma e soifua I le lalolangi le nei. A ua mautinoa lo taunuma. Aisea, langa ua e whaatua tua I le alii o Yesu Keriso. Te whaatua tua I lea, ua e whaatua tua I le taulanga tu tasi na ia saunia. Mo le whaola ina o le lalolangi. Whai tau ina nisi o whai tau mai le fionga pa ia le atua. Ro mai tolu, luasu ma le tolu. For all have sinned and come short of the glory of God. A wawanga sala tangata uma ma ua le awai I le mamalu o le atua. And all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Wapei o ni mamoe. Se ua alu lava le tangata I le mea e whasanga iai. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. O le totongi o le angasala o le oti, a o le ola e whaavavau, o le mea alofa foa I fua le nā Yesu, a le atua e ala ia Yesu Keriso. Amen. E iei ala e tonu le manatu o le tangata, a o ala ia e whanoa ai. A waua whaola ina I tātou I le alofa tu noa. For by grace are we saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
Galuega ne imita mita i se tasi. A o le alofa tu noa o le atua e ala i lona alo Iesu Keriso. Jesus said, I am the way, the truth, and life. No man cometh unto the Father but by me. I ia le atua. Di inga i le atua. O le whaamautinoa ina le nā o lou taeao. E ala i lou talia ina o Iesu Keriso. O se au. Whaamua fo i le nā o le nei polokalame i le nei tausanga. Whaamautinoa lou taeao. A wā a mautinoa lou taeao. O lau au nanga ma mea uma e te whai. E tau lai uma. E whai ma le loto fia lau au nanga. E whai oli e le musua. E whai ma le fia. E whai ma le nau wai. Aisea. Langa lai ai le pale lai whaatali mai. E iei le nofoanga lai whaatali mai. We have an inheritance that promised by God. Olo o iei le tofi le olo o ta pena na fola mai e le atua. I ia le atua. Amen. Hallelujah. Maila i o le tala tusio. Galuega o lona mataupu e suma le fitu. God commanded all men everywhere to repent. Whapena ona whetalai mai le atua I tangata uma ina ia salamo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Galuega suma le ono. Tol suma le tasi. Tali tonu I le ali o Iesu Keriso. Mo le whaolaina o lo wanganga. Tauna e tau. You need to recognize who you are. Tauna e loa po ai oe. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Te lo e a e sau e tau. Au e ke ngā inga. Tele le au ngā. Tele le au tanu anga sala. Tele le au ufi anga sala. Whamali tala Ioane. But if you confess your sin, a e sau le malama e whaali tau lau anga sala. Whamai He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ele ngata e whamangalo lau anga sala ma whamama mea uma e tau wami o le tonu ina ai I tātou. Praise the Lord. I ia le atua. Romans fulu, iva e ol se fulu. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Awa a whai tātou te whātua matali tonu. Ma whātua I le maliu o ke liu. Ma tātou tau tino I o tātou utu. O ia o le alii, o ia o le atua. Whaola ina I tātou. Tali tonu I lou loto. Whātua I lou loto ma tau tino I lou ngutu. E o mai ai le ola I atoi. A whai o le te whaalongolongo mai le nei taeao I le I whaia sau tau tinonga. A whai o le te whaalongolongo mai I le I whaia lava sau tau tinonga I te talia ai Iesu Keriso. Mai le tala Ioane o I lato uma na talia o ia. Ma mai na sau o ia I lona nuu. Ai te ena o ia. Even with his own people, they didn't recognize him. But
for those who accept him. Au I lātou na ia talia, na lātou talia o ia mawhaatua tua I lona suafa. Na ia avatu ia I lea manuia. Ma tau ai I lātou o whānau a lea tua. Fia avea oe ma whānau a lea tua le nei tae au. Pa mai e te tau na e tau tino I lo ngutu, ina ia ho mai ai le ola. Le au ngani ai le nei tae au. Aua nei e misia le nei avanoe, a mata I lo tau sanga. Fa MAUTINOA LOU TAEAO. Secure tomorrow. Make sure e sa o le anga inga o le nei tau sanga. Ya make sure e anga I tonu lau au nanga I lo wha moe moe ola o lo ta oto mai luma. Mana o e whai le nei ta talo, te talia Yesu le nei taeao. Ona e muli muli mai lei upo le nei ta talo. Fa mai le tala Ioane ke confess tauna e loa lo tangata. Fa mai ia Paulo e kalesia I Roma wanga sala tangata uma. Le e ta tau I lava na tatou tau tino I tatou o tangata ngasala. Muli muli mai le nei te talo. Le atua le tama. O te tau tino I lo ngutu. O hau o le tangata ngasala. O te whato ese ma whaamaua lalo I le nei tae au. Whaamole mole, whaama ngalo mai au. Ta tala atu lo uloto. O te talia ina oe. E avea mali I ma whaola I lo uolanga. E a mata nei. Se ia o oina e to oi o mai. Whawhetai Yesu. Wa o whaola ina I lo wa lofa tu noa. E le o nia ungaluenga ne I o mita mita. A o lo lava lofa tu noa e ala I le maliu o ke riso. Wa o ma ngalo ma o ma mai. Nganga pa ia fe soso ani mai. I le savalinga wa amata nei. Na ia vi ia I lo suafa Yesu. Amen. Ya, ia le atua le nei tae au. Ai, whaamanu ia tele le atua, ia ona o le tato taimi. Ia, o le fo iwa uma le tato I tu la whaatulanga ina. Ia, o le whai ua tu ia le tato polkalame le nei tae au. Ia, si, ai atu tato pese. Whai ua tato polkalame le nei tae au. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Amen. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you.
is none more. There is none like you. Whamanu ia tele le tua sa moa I lau whaafonga mai I le nei tū lao le aso. Ia, I ele manatu ia ua whamanu ia ina fwoi lau loto I se whaasoa la I titi I le nei fwoi tū lai a matai por kalami o le nei tausanga. Ia, ia. Le alofa le atua tātou te toe au lia le nama I aso. Ia o te manatu ia o le a tātou toe wheloa I fwoi lunga lava o le nei por kalami. Ia I le taimi lava le nei mo le taimi nei. Ia. Manuia tele fuafuanga o le nei aso Samoa se ua tinu pele. Ia fwoi whainga māloa Samoa e mese fwoi tama whanau o lo au mau I so se tafa o le nei ke lope ia ia I le anga le lei o le atua I o mo le taimi nei whātou whāsoi fuei. Take this thought into our hearts. The name of the Lord high tower. And the righteous, they run into it and they're safe. You know, I just can't help from my background seeing the body of Christ sliding into second. And the umpire is our Heavenly Father and he goes, they're safe. Praise God.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.